tahun sudah. Kenapa jadi mangung? Maksud tuh Jangan marang-anangan. jadi Jangan lebih tersunggul dong. tersunggul. 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 Kok ulang tersul? Jadi tersunggulon gawe taring kok metong najulu. Najul. Berarti di Di hutan. hutan. Tatul dulu. Dulu be. Sini pe paroni. Asik. Tatul dulu. Memang. Terlilit kamu nomor cerita iba. Maksud tuh Sehari-hari lu kita merende. Ayah satu si Bayon. Apa? Gejakku Angan-angan. jadi sonon. Eh. Olo metong dung nuang di perjalanan. Dia tuh nih bawa nih mo. Ya tuan nih bawa. Bukan kan? Olo maningok muse akka sidungan maguda. Oke. Kan itu kan akka kisah-kisah masa lalu. Kan itu. Pai maju muse usa tarik dakau lah habbe. Mulak poso. Mula poso sonda uzwi. Alana ngaya ho mga jakor bokan mermahan. Mersulim. Berarti ada hutan pada kamu nomor makan. Tuh jelokin mo. Anu nagilingi. Oh, Nah ini mah tepat. Sabi no to eh. Ay boto nang Tungi, tungir. Kan ibo to tulia biasa na lari. Sejenis binatang kecil. Tua kanal itu. Ano ko wi? Parang mata-mata ngerti. Lagu mo wi ko inna. Yung sa Ano to? Oh, lagu ni si Ani Pariutan Manik. Paritan manik. O ba sa bajo? Bye. Gas. Gas. Labo ano ba na hanay? Sona. Solunay tolapor pa maraha. Ayo lang. Apa dah? Oke. Yak ni mahamo. Akan salpui molo sai hurimangi diro haki kolo manetek ilu siam mata sohaulah betahe ay nung asalku sa sude lunayu tahe molo huingot mamuse sidongan magodangi parmeama naujui nunga tungdiria saonari ngasa parmeamani rap marmahan ujui tikirihu saunari nungadao di perjalanan ku tahan tubuhan
magodangi donga sapar meama naujui nunga tungdidi saonari donga sapar meamani rap marmahan ujui tikilihu tai saunari nungadao di perjalanan pasahat jolo tonako tu sasude dongan magodang manang diri apenuan hai tuk sama ine marpu sama tikinak salpu hatai mana manggonggong hitaon sude tu hatai mana manggonggong hitaon sude Jadi dengan tomi sudah kan? Bila mau dipatakas legodo kan? Memang lagu dekat terlupa. Iya. Saya tahu tolu, tu tahun 4, tu tahun 4 setengah, tetap satu sonari.